mwite burabyo cyangwa se umwite Yvan buravan yasohoye amashusho y'indirimbo low-key ashimangira ko urukundo rukwiye kuba urwa babiri. Indirimbo igaragaramo amashusho ndetse n'udukoryo twinshi, ikagaragaramo imibyinire nk'iya nyakwigendera Michael Jackson. Byinshi kuri iyi nkuru ugiye kubyumva kuri yago-tv-show YouTube channel. Bahaye ikaze muri kumwe na Blaze. Amashusho y'indirimbo low-key yasohotse mu ijoro ryo kuri wa gatanu, ifite iminota 3 n'amasegonda 31, aho mu buryo bw'amajwi yatunganyijwe na producer Bob Pro. Isohotse ikurikira indirimbo Oraha yakoranye na Charly na Nina, Ndagukunda, Inkuru, Firit n'izindi zakomeje izina ry'uyu muhanzi wegukanye Prix Découverte 2018. Buravan yatangaje ko yanditse iyi ndirimbo low-key atekereza ko urukundo rwagakwiye kumera, we avuga ko rwagakwiye kuba urwa babiri. Yavuze ko urukundo rubaye urwa babiri rukomera kandi rubigatanga amahoro ku mpande zombi. Anavuga ko mu Kinyarwanda bavuga ko ibanga ari irya babiri, iyo rimenywe n'undi kenshi birapfa. Muri iyi ndirimbo Buravan yishyira mu mwanya w'umusore wasaye mu nyanja y'urukundo, akabwira umukunzi we ko iyo bari kumwe aba yumva ari muri Edeni, ndetse ko ari Adamu we akaba Eva. Yakoresheje abasore n'inkumi b'ababyinnyi batigisa umubyimba bigatinda. Imibyinire yabo n'uburyo bitwaye mu mashusho y'iyi ndirimbo bijya guhura neza n'ibyo nyakwigendera Michael Jackson yakoraga mu ndirimbo ze za kera. Amashusho y'indirimbo yatunganyijwe na director Cedric, umusore ukorana bya hafi na benshi mu bahanzi barimo Knowless Butera, Meddy ndetse n'abandi. Ni umwe mu basore b'abahanga mu gufata no gutunganya amafoto n'amashusho, azwi cyane binyuze ku mashusho y'amasegonda yagiye asohora akubiyemo icamake y'ibitaramo bitandukanye yakozemo. Kurikirana yago-tv-show YouTube channel ubashe kubona amakuru yo mu Rwanda y'ibyamamare, yaba muri muzika, muri fashion, ubone documentaire zigezweho ndetse n'amakuru yose muri rusange. Mwe mwese twabanye muri iki kiganiro ndabashimira mwe mwese mwakoze subscribe. Nawe nimba utarakora subscribe ndagushishikariza gukanda ku ijambo ry'umutuku ryanditseho subscribe, ubundi ukajya ubasha kubona amakuru yacu ku gihe. Ndabashimiye, Imana ibarinde.